District Press Club of Karbi Anglong sa Hemalong JCCPA mate Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy atum perangke may kapedopon. Pinianarlo por pahinia por balom Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy tihek pen JCCPA song atum perangke may pedopon. Perangke may long jasemet ke jongpon lake son pamalam the putaksi perangke may pedopon lo. APHLC pen kapang nakpon lake ASDC ke avelo ako ASDC ke NGO long chipa okdun lablo. Lasi chingrum thek thelo ako jong si NGO penang chon pulote chingrum ji pu JI kathar kaning ji pu thak si JCCPA tumpen lamboy kipi NGO award ke nang neloma ako JCCPA ke NGO takali JI kathar inut IAS retired munit NGO kali kalang chini nadatma puta JCCPA song pen pherang kemay long karju pedopon Karbi Anglong Autonomous Council long second grade asai phusai phi mate chokamar ke claim atma phan Assam government si bainong kipi ponji aputhak laki Karbi Anglong Autonomous Council atum jakong ga che hodailo ason ke kroidun nang ni ako tangka ke dor de alam pulote GIA pen fan wanoi one way sita isi mission alam don che don si papi nang ji puta JCCPA pen ning che pon apithu Assam la pen Meghalaya angbong give and take policy non head jong alam don along long krehinia men ke klang pen long trok an si jong ponchot non long trok adim ke amen pa klang pon pe la pen block isi block hini along pulote la swadim bangke ha pharo krisir kebra phokebra isi pen phokebra hini si resolve adlo la pupu angbong chedon sar si la si ladak angbong ke aku give and take policy along jok pon nang ni Karbi Anglong Autonomous Council tum ta chini nang ji pusi JCCPA tumben ning jepon an part of perangke melong non head jong Karbi la madam mai ningkan se ga mai pi phudongka sarpo klam dongkamu kamalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen kaning jepon Karbi alam theke Roman script pen ke 8 schedule along jok pon un e kali pulote Bengali Assamese Hindi la puson nangji pu apu thak sita chedon dun thek the pu ang thek alam the pen chipeklang pon labong so melong khorsing teron jakas amai pu Rabindra rong pi convener CCU lapen saising rong pi HTL atem chetong dun difu pen rajib rong pi report Karbi Daily News Aja pudang dia bangke lada nang tangga dorde pulote nang tro GIA kan mano non pini Meghalaya so taminali typically Mizoram so typically ini so taksi Nagaland son kali Arunachal son kali Lantunta ala Kapila Central aso kene consulate fund of India kan si hadak kan si poisa nangale la GIA grant or cops employees one salary ki la sinon tasa government GIA halo takri tu tak dundai GIA halo kroke bade ne pamekano lasi drama ha kai CM Karbi Autonomous Council plan chuni rilo nang lila department na bangke la claim dari la kenang suicidal la kemena che baju dalam lo bai Karbi lo orang la ke public cara ni banda oh la to master isu mangkala ke nani cepada itu asama dong dopo ulo mati lake emble na tipi le bani asama lo dopo la se la ke very concept of government like a very determined non puto openly itu me pesa si ba itu ka sosar itu bela maka door is open for negotiation on the negotiation ki chinkiya ban jimbaya ban itu mata tuar da dola asi lain lo asi ya tara apu takta itu la selection pilo asi alang di tamela sobang itu fi song ke repeat peda bang si keme kadoga we jinum pe ja sai bang selang ta ani mata pona ni asi nero political interest abang ke ada cuci alang so sai bang ta lapen sonyelam te bang ke mobelang ni gelo abang ke la ke naspa lam bang ke la rami li rudandelo la Karbi kenang son mata bela bang ke don da peace bang lo pulo ande peace bang bela ma oi mosa kota Karbi no ke live leader lo kapre ga live leader before Karbi leader la bang ta kuja ma ke ya juda ko la say what is the stand on regarding non withdrawal of BHP from Karbi Anglong what is stand of Karbi Autonomous Council la bang da pini tu mangla na ko la pen sonia lam te bang ke la boben jasemet kene border alam de block 1 and block 2 na salam the bang
Lasila sota bangke dak alam masih ada give and take alam masih dak ke karben long tadi. This is already resolved 1951 and incansi lake chunelo resolvelo peacefully both sides also accepted through by consulting a commission through commission report both sides also satisfied and they have agreed it and peacefully settled down. Lasila solam bangke non ke dak lagi tadi. Kalau solam ni belegalam non ada kamruwa along latul give and take an agreement dolo hala ke months later 1970-71 awsila so megala brasa maji lagala sita karbi along as 51-50 hodala la sela so lagra tum thanda dala ole this is a matter of karbi autonomous council as a chief minister alada abanke he should honor it, he should respect the sentiment of the history la so bagalam bangke respect that day sebelum bermakna lapen la so nasi isia bangke ala environment alam dibuka environment bulu na tu cerita environment mane non bage Karbi Anglong council kedar le KSC kedar bole Assam kedar ho chate ultimately lake Assam service ro chokpo the service will be Assam government lake service mas Assam masora like Assam kurilo la bage it will not remain no longer employee of Karbi Autonomous Council like Assam government employee si mandate po lasi laba ke suicidal laba kopi mala claim damro de buno beach pali ko kana non ade ke thek kere tuma to atler no non menahan dispurona unta top of the discussion non department ba ke bangbom lo 30 department lo 50 department lo bangbom lo but you are selling your employee you are deporting in the state service. Nah, state service lo harus patun bom tak employee sabe. Boleh kosong lah bangke. Ada cepat itu nih boleh kosong lah. Asila bangke basic foundation of autonomous state. To become autonomous state. Autonomous samsul lokal lah bangke job mana bangke. Bangke klaim. Dah Karbi Anglong ke commission set pakapen hata ka minister atum chief minister atum both side chief minister Karbi council ado cek koi sar pensi lah bangke kiriyo. Lasi la tak Allah masawelo lasi council atu non itu gala ke rada soa bina jenis ke lasi council atu na sobuda kopi stand no lasi publicly declare atu cekro ne la so meeting masih ini masih panggil order ne give and take a meeting lo make concrete ne apa yang lagi dah Karbi Anglong orang dan jiwa sar nahi lapen Karbi Anglong Autonomous Council atu dah lapan meeting la soalan ke negotiation Allah masih lagi nangkak sentuh mat. Lasi council asal nama cepat lihat ni soalan. Anak tu kroy. Party teman alliance tu no Jongsi BJP apan PRMG pulo dante. BJP along cedan tu ni pulo dante. Aku Jongsi alliance tu itu te pulo te laki. Kena BJP apan kape rayan, kape hai, kape joy tuan joy. Lahir ni tu punya bangke. Laki nilitung NGO aku lalang ni pulo yang kenan sorabi pulo te muabot ke pulo nangdelo ma NGO tu muabot ke nangdelo. NGO cooperation to nalage niki aru NGO noy aru tekete ejon IAS retired officer হিসেবে NGO meaning ki NGO bulile kakudai hetu jona husi JCCP e কোনো দিনে NGO নহয় aru আজি to movement organization amar protham উদ্দেশ্য to hol jitu autonomy already ami paisu council of jitu autonomy convert kora hoise ei autonomy protectionৰ কাৰণে এই JCCP to গঠন কৰা এইটো